Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Lishonile maswata kithi kuye bese sekuphakama naleli kerubi ngoba tonke izinto letikhona naletendekako sitincoba ngemthandazo kukhona kuvela kwenteka konke kepha sisombululo sako konke lokufika kuqatulule yonke into maswata kithi kuba ngumthandazo kuphela. Ngitawuba short and brief lamhlanje mbama ngidanitshela nje la batawufisa ke kushaya bafune leyo mibuto nekuphawula lokungenta ngikhulume emaswati kwakuthi tonke tinto letikhona letendekako kuvuka indzaba yaJesu eBhayibhelini atshela unina athi mina ungasangikhaleli dikhalele wena ngifuna ukuthi sivese kithi sivesethu semaswati nasingabuka ukuthi mangakhi emacomrades emaswati sesiwangqwabile ngoba mina nginani sengidawe saba kufa lamhla hawutawufa kutabe kuqala ngami lokufa kutabe kuqala ngami nekubulawa and luckily they will all know ukuthi in Swaziland umthetho kude in Swaziland siyabulawa wakhuluma iqiniso indzaba yakho lithuna sikhathi maswati sethi sale sikhula manje siyekele kunthanada sitawukhona ukuthi sishaye igoli siyekele ukudidizela singadi ukuthi sifuna ini ngifuna ukuthi maswati akithi lamuhla ngivete indzaba ukuthi ngoba setini ngithi indzaba soloti yavela lo situfuza yena wathi ngani utshelwe ngibani uma ukhuluma ngejournalist maswati uyi journalist nje kuba nendzaba leyenteka enhlangano usuke ungekho wena kuba nalelo kuthiwa ama sources etindzaba takho noma ke lawo ma sources lo mthombo la uye uthathe khona noma umunye leto tindzaba takho so kungaleso sizathu thina ngoba ema sources ethu sila eSwatini thina asikakahambi
So kungaleso sizathu lo ukuthi kuko konke lesikwentako, kuko konke lesikukhulumako, sicabangela the next person lo la eceleni ukuthi okay songitshelile ke lenzaba nangu, sengiyitholile ngiyayengcisa emaswatini, vele sengitawumema mina lelo qala lelo ngoba ngeke ngize ngisho mina ukuthi kwenteke ini kwasuka kwabheka kuphi. So ngifuna ke kulenza indzaba amaswata kithi ukuthi comrade Thulani Maseko uyabulawa kungumgcibelo nzambama usekhathe ekhaya lakhe endlini ubukela iTV kunebantu abakhela ababili nemkakhe sistanele Maseko. So lokwenteka ko ngaleso sikhathi ngigcina mina ngine debate na Thulani Maseko, angeke ngikulanze ngoba sibuyakhashana thine na comrade Thulani Maseko. Way back 2014 kusene case ya Thulani Maseko nabo Bheki Makhubu baboshwa tinkhundla bachajwe nge-contempt of court. Ngeke ngingeneka kakhulu lapha emaswata yasikhumbula leso story leso. So ibond yam na Thulani yaqala ngekusukela lapho. Besifonelana esikhathini lesiningi sivuselana. Ngithe uma ngiadmithwa esikolweni ngiyawenda ijournalism. Ngakhanzakala ukuthi scholarship angisitholi. Ngingasitholi scholarship. Kwangikosa uthi sale ngishaya likhiki ngibone leyo mali ngiyithatha kuphi. Nakukosa ukuthi leyo mali ngiyithatha kuphi ufuna ngiraise ke imali enganga 19,500 wathi ngibhadale esikole ukuze ngikhone kufunda. Comrade Thulani Maseko abengumuntu lobeka ba motivate abantu. Each and every time noma bawungathi uyafika uyakhala kuye ukhala ngani. Abengumuntu lobeka isonzeta indlebe akulalela. Akuve ukuthi kone ngicela lapha ngathi bajakile maswata kithi sebatayilalela kanye ilanga kumcoka lele kumele ngikukhuluma. Lana sikhuluma ngaThulani Maseko sikhuluma ngekufa ngifuna le ukuthi sibone ukuthi uze ufika ekubulaweni icala kuphi bekwenteke ini. That is why isihloko sami sithe emini kubulawa kwaThulani Maseko was planned. Kwahlelwa lokho ngi100% sure ngakufela ngisho ejele. Kwahlelwa kwadadishwa. Reason being it's lento yahlelwa lena yadadishwa yalungisiswa kahle. One likhaya la comrade Thulani Maseko uyaphuma emgwaqweni likhwacele. La likhwacele khona na uhamba uya ka comrade Thulani Maseko wenga emakhaya. Ungakefiki khona. Andilo yamgwaqo lo yongena ekhathe ekhala comrade Thulani Maseko. Ngumgwaqo lo igravel. Unemakona uyashobela uyavumbuka mubi angeke uzogijima lapho ngemoto. Lo shathi lo muntu lo wayidadisha lento ukuthi okay labo makhelwane kulalwa nini uma ngiphuma mina ngingaphuma kanje ngibaleka kanjani wayibuka yonke lento wayihlela wayicetha ngoba wakhona kungena ahluke kutha agudulute enze sitola shobele phasa soshi nakhuphuke akona phundla gege noma sayongena ekhathe ekhaka comrade Thulani Maseko komcanisana konke nje kuyenyukela. So yinto lana lebeyisona ihlelwa ya draftwa pass akusiyo nje into le yatumeka yaba emergency kodwa kwafika nje kwatumeka kwathiwa ha naku usale sidubule ngumuntu abesolo alandzelelwa ngumuntu abesolo ihlelwa lento day by day and lawo ma threats abevele akhona. Cause each and every time bengithi noma ngitile ngimvakashela comrade Thulani Maseko office lakhe eMbabane lapho beka rana khona ile office yakhe. We used to talk ngetinto letiningi abengumuntu lebeka ilwela into ayimelela ngikhumbula one day alwa afuna ipermit
yekuvula ibhokley store wayichallenger waze wayiwina. So ngisekuthenini ke the day ashona comrade Thulani Maseko, that day nzambama khumbula ukuthi sona sihlela indzaba yesikolo siyafonela na everything is normal. Uma kashona ngalo mgcibelo I called, I think later ngabo 5 or 6 nzambama, only to find out ukuthi ifone akayibambi. Ngaba like maybe uphume late office nisojayeka ngoba ngumuntu abebathanza bantwana bakhe, amthanza umkakhe, athanza futhi nasekhaya. Bekude lenza lo tamkhanza kuyo ngongithi this thing was planned. Ngokuthi siyathi sinaka phuma emsebenzini ungena emotweni uphathela umfati wakhe noma abantwana lo kumnanzi uya straight ekhaya, abangasiyo umuntu bekahamba ajikajika. So what happened that day? Nangifona ke ngale sikhathi nzamabala abo around 5 to 6 on that Saturday. Akabambi, so ngibalale ukuthi hayi usaphuma eoffice uya ekhaya. Kusuke ukuthi liba ingcondo ngathi lo msebenzi lengiwendako maswati mningi kakhulu. Tingingalapha nalapha ama assignments etikolwa nemaswati ngalana tingingatabo sinane inkinga situfuza sicatulele nebhala tindzaba. Ngibala kaye ngidambona ngoba akakapheli. Kuthi ngabo 10 kungene icall njoba ngishito ukuthi nawe insatheli uphila nebantu uyungilenhlitiwe labantu bakubona abantu ukuthi obani uyaphila. Nangithatha nje ngayiniketa yena ndabe ngingakayilahli. So that guy called, there is a guy lo angifonela situfuza. I know ukuthi wena uclose na comrade Thulani Maseko. I don't know what's happening, but ngekuphephisa ligogo lwami ngiyesaba ngiyabaleka, but kukhona leyo kungahambi kahle. Kucatha kwenza imoto la iqhamuka lapha khona ekhaya, nami khona la ngibuya khona ngibuya kohlola abantwana bami. Ngawuthi ngiyengibuye ngama weekend ekhaya sengimiyithe yoba mixela singo. So le moto le ndlela lengenze ngayo ngibuka naleli thuli angadi ukuthi kwenteka ini, and le ndlela leqhamuke kuyo lana angadi, but nje asowuke uhogele uve ukuthi kwenta kanjani. So wathi nakabeka le ndzawo ayibekisa leyo source yami, ngithatha ifone ngifonele sistanele umka Thulani Maseko. Nangifonela comrade ayimentanele Maseko, ngikhanza abantu bayakhala nabakhala ungibida ngamzwa mzwa angati kwenteka ini. Thulani Maseko have been shot. Hayi bo sithi uDutjulwa ngibani kwenteke ini. Angakhoni ukuchaza ngendzaba yesimo. Siyasathi ke simo masiqhamuka sinjela ukuthi uba shocked, ube emotionally nekudideka kwengcondo. Nangisuka adropa ifone, I recalled again. Kwangilapha confirm khona nangicatha mfolela ngiyabhala ngithi ngicela laba around kubomlando around bomhlabovu bobhunya bahambe basicheckele ka comrade Thulani Maseko. Kukhona lokungasahambi kahle kunemoto labathi thatha kuphuma ke ngesivinini. I then called again whereby it was confirmed ukuthi athi sistanele Thulani Maseko has been shot. Usidubulwa abantu. Nakadubulwa abantu bamdubula uhlethi kusofa ubukela iTV. Nakayilanza sistanele uthi bebahlethi nje basendlini. Nasifika lesithundi sithi shati efastelweni. Ngoba uyathi na uhlethi endlini ukhona lothi na uhlethi nje khona into lethi. Uthi wabona nje isithundi nakathi uyasukuma ufuna uthi hey nasi isithundi uqala kwethuka naye. Kwangila khona ngena khona inhlavu. Na ingena inhlavu ingena through the window. Iqonza straight kuThulani Maseko. Kwabeke kumdubula kwakhe ngaleyo ndlela.
nakadubuleka ngiphindze ngiyabiyela ngiyabhala indzaba it's confirmed Thulani Maseko sowudutshuliwe but ke lesititholako kumkakhe lesitithola ku right person uthi la khona ubinzile akati noma uyaphila noma akaphili yini kuthi nakusuka lapho ke Maswati ngifuna kunibeka kulesithombe ngoba sitawunhlanhlatheka yes sola lesodwana yinto leyenteka and as a journalist we are able to investigate si investigate nje siyabuka kuko konke lokwenteka ngiko tindzaba sithola ngisho letenteka kuphi khashana silele ngoba we are able to investigate so kwathi ke nakwenteka sengiyipublishile ke leyo ndzaba kwangilapho ke seliphuma khona ke liqiniso asabuya back sistanele I'm sorry mzwa to say this ungibita ngami I'm sorry mzwa to say this Thulani Maseko is no more ubinzile nang la ku couch lapho alele khona ngendzaba ke ukuthi le live vele selekabi angeke uhambe ebusuku so kwaba ngileso sizathu ngipublisha story ukuthi Thulani Maseko have been shot kunemoto lephuma igijima and what happened as I'm saying this nakune maswati la consult ngetimpilo tebantu asisebenzi thina kubekana elithini ukuthi bani ushayile wathi the fact that umuntu uSwati uconsent and bantu esibathi kovele ukuthi okay noma abe indzaba injani nayikhambe ngazibani sitayisebenta sekwentekile ke Maswati lamahle waphindze wabuya wasifonela my source only to find out ukuthi sengivele ngibeya khona sengiconfirmile wathi sengikhona ngila ekhathe ekhaya kaMaseko and vele ngathi kubhedzile mholi and I said leader sengilitholile liqiniso sengishayile and it was confirmed lo labangitshela nabo kusola kuliqiniso kungiko kwathi sekusuka lapho ke Maswati la kwase sekuqala khona iconflict nento letawusisita ibe nale closure kokuthi emaphoyisa noma ke kusa investigatewa ngoba yami la ngayigcina khona mina ngayigcina lengiyipublisha kokuthi sekushoniwe Thulani Maseko udutshuliwe kuhamba kufika emaphoyisa ngicanga ngilapho Maswati la kubese sesifuna siyiqale khona lengasinikata i-go ahead lengasa iphuthuta nalelithumba ngokuthi sawudutshuliwe usekhaya angithumuntu ngizama lokunivula ingcondo Maswati ukuthi sibukisane nisonke ngoba siconsent ngokuthi ufa njani comrade Thulani Maseko udutshuliwa ngibani so nyalo la kumele siyiqale khona funa siyiqale la state draft khona ukuthi emaphoyisa uma befika ekhaya kaMaseko bekumaphoyisa la qhamuka kusiphi stage afika emva kwesikhathi lesingakanani and kwesithathu afika ashayelwa ngibani I think we are clear there a statement is clear as accuse umuntu I'm not pointing a finger to anyone nithi nyalo la kumele iqale khona singabe sithi hayi sisola amaphoyisa nganaku sisola yabo mangololo nganaku funa kanyalo le investigation Maswati nasiqala sonke athatha isikhathi lesingakanani amaphoyisa kufika kaMaseko abesuka kuphi nakaya ekhaya kaMaseko
sifuna le police post noma leyo police station ukuthi wo asuka ebhunya nganasikhathi nasi afika nganasikhathi nasi kaMaseko nokuthi ngibani lo washayela emaphoyisa angathi noma siyevana maswati ngubani lo washayela emaphoyisa aze ayofika ekhaya kaMaseko ngiloko lokutasiniketa iclosure ngoba what I know and as much as I know Thulani Maseko was shocked crying ngendlela lengalawuleki ngalendlela lengalawuleki abengeke akhone kushayela emaphoyisa. So we have to know ukuthi one nakafika ekhaya kaMaseko emaphoyisa adibana nemuntu endleleni lo muntu lesmatiko thina lesingeke sambita ngekumvikela liswati lelakithi but mase kuhlala etafuleni sekukhulunya mbamba sekude lento yekhamana naye willing to say ngokuthi athini emaphoyisa so nakamkhanza endleleni ushova libhayisikili amkhanza ushova libhayisikili ahamba ayalandzela najakele ekhaya kaMaseko bathi kuye uyaphi lapha kaMaseko into na uyofunani ungubani so leyo information leyo isiniketa something ngokuthi why ba accuse umuntu abamkhanza emgwaqo ngaphela sekushiwo ukuthi yimoto lephume igijima yimoto lehambe yabheka khozishaya isekle semhlabovu yahamba yashona towards Malkens leyo moto leyo. So my question is naba washayela emaphoyisa lo ukuthi ngibudele isikhathi ukuthi ashayelwa ngabani isikhathi nakashayelwa ngabani isikhathi efika ngabani yoba na ushaya uyasho ukuthi wo kwenteke ukuthi naye ukuthi imoto lephuma yabheka kuphi obvious na iphuma lena moto ibheka towards Liyengo kune police post yase Malkens nangne police post yase Malkens there is a way angisiliphoyisa but ngiyadrafta nje ngiyabuka ukuthi there is a way lebengendeka ukuthi kushayelwe eMalkens egatsani imoto leqhamuka iyagijima seyento umonakala mana ngidunga nabo mangololo bayangidunga anyways ngicela ukuthi maswati si concentrate kunako sikuyekeleni mbolo wethu bathunyiwe bayathi ukuthi bafuna ini so siteke isikhathi sabo sangifuna ke lokudrafta kaMaswati lo ukuthi yini lele taba letendeka from there lokuthi kutracewe lena moto ngidawucela nje Maswati ukuthi njengoba ngishito ukuthi laba ngafisa kubeka leyo mbono babude tinombolo tethu tithi 76605284 bese kuba na +2 778 17 it's +2778 1793713
It's either uyafona noma ke usishiyela umlayeto lo tawusisita ngoba lesekukhona amaswati kunye kade kwasa silimala silahlekelwa ngetindlela etingacaci kungilamuhla ngikhuluma nje solo siyanukana sisola nasodwana asmati umbulali wamuzi mmema and there it goes to comrade Thulani Maseko lento letawuqedza emanga lento letawuqedza lokubulawa kwamaswati sasita sikhathi nyalo setibitendlu sasikhathi nyalo sekulimelela leliciniso uthi nangabe uyafa wathi uthi ngifele ini ngicela sithathe ingqondo yethu maswati from now sifuna ngamthola mina I will do the investigation myself washayela akuphi akuphi noma asuka kuphi ngicela singathola amaphoyisa leso sikhathi utafika emva isikhathi esinganani nekwakuthi nake fika abesuka kuphi ipolice post siyaxolisa maswati akithi network yethu sayivele iyashabalala ayisiyo ke le hamba kahle noma ke lesilungelayo so bekungiloko nje maswati lo ukuthi nginiketa le version ukuthi ize itholakale indzaba yekufa kwa comrade Maseko yatholakala kanjani akusibo bantu labalikhuni ukuthi umbe yinto lebesiyifune besiyithungatha Thulani Maseko ngumuntu lesiphile naye lesimatiko nekuthi ema sources ethu ngiko nsesikhathi sikhiphe noma kuthi egedeni noma kuphi sekungene bani uphume kuphonda in ngasesikhathi noma ngasilo umuntu osebenza khona but kunebantu lababonako laba willing kusita lesive semaswati laba willing ukuthi each and every time nakunebungoti lobukhona emaswati aphepha kanjani so ngalesi sikhathi yesivame ukukhuluma ngeunity iunity ikaningi ngeke nje uthi hayi maswati unity asihlangane nisibe munye sihlangane sendeni ngafuna yetekele unity uyistate ukuthi sicala na unity yanako lento lo ikhola into unity lo ikhola into order iyini si unite senda ini si unite siyakuphi so ngiyacela nje maswati ukuthi by tomorrow satawuqhubeka kabanti ngayo lena ndzaba ngidawetama nami ukuthola lawo maphoyisa ukuthi abe maphoyisa lefika kusini akuphi abeqhamuka kuphi nekwekuthi ke ekufikeni kwawo tabatini letenda noma ke yini leyenteka ku tracer dona ke letidigila mkhulu ngoba this thing master usolo sithi siyahlala siyabuka batawusentela sidepende kubobani stawufa siphele singena breakthrough mina njengoba ngisho angisala ndzaba mina sale ntikhalela nina nikhalela namaswati lahluphekile kufa vele ingubo lesiyembethe sihamba nako siyale emgodini vile bekavame kwakhuluma Thulani athi tell my people that I love them one day noma sengafa but they must push and gain liberation so ufuna wathi ke manje ukuthi na ufuna kuphila kabuhlungu melela liqiniso njengoba linjalo na ufuna kufa yiba ngumuntu lo ma enzaweni yakho so there is an incoming call I wanna believe ufuna kubuta noma ke ngendzaba lesikhuluma kwa my leader mholi kunjani sikhona leadership njani nina mholi
Saphi. Yes, mama. Samholi siyayiva le ndaba siyabingelela emaswati. Yes. Yes, mole. Nabo mandakabula boma. Yes, siyabavusela siyabathanza. Aya sibathanzi mole. Kamole mfuna kuthiwani kunanatela lenzaba mholo ishoko ukuthi cha mholi lapha kusebaleni ukuthi kwendakalana. Ngoba nawubuka nawubheka ngala Malkens lapha even before ufike lapha kule sekhle lazi bama khona kubamba i-roadblock lapha eMalkens uyabona ngase St Andrews esikolweni. Yes ma. Unenkambi emasotsha le lapho. So ngeke nje ukuthi live lisenkingeni kulifuna tigi la mkhibe masotsha bayekele kwabita la. Ngabe nje kwakhanzakala emgwaqweni sekusikitela. Masotsha nemaphoyisa yabo. Phindze ke mholi kuye kube ne message lethi be on a lookout for such and such a car. Akuzange lokho sekwendeke. Naletinja ke tabo labahlelela bese bahamba ngato nyaka. Akuzange konke lokho sekwendeke. Then so ubuka ngalelanga lemngcwabo mholi bebahleti emphakathi khona lapho emphakathi wakalihlelo khona umphakathi abagadze ngakuye lapho bona labantu laba bahamba nalabelungu lamaphoyisa bekahamba nalabelungu ahleti lemphakathi then labanye ke bebajikise ama comrade bathi kusesekusena kajiki yes uyabo so lapha nje maswati asinzela the international world otherwise lapha ngakwachuma ithiya gas kwaba khona pass lendlela labe benda ngayo lamasotsha nalamaphoyisa nekunika nje maswati isithombe ukuthi labanye bayatibuta ukuthi emgcwabeni segqokwe amabhluku maswati la sempini lo hulumende lesimphethe lesibhekene naye ulicaba macaba kungagijinywa noma nini kwendekani khabo thabani kwendekani phela ungawa ngesiketi ubani babone tibuna sekugijinywa vele kufuna uhlale uhlomile ayi ukuthi asihloniphi noma kunjani maswati akithi ngilesimo ukuthi inyalo vele kuyagijinywa nyalo sibhekene nemacaba hulumende so ngiloko nje mholi siyabonga so ngakubuka kwakho nje comrade ungakahambi nakuthiwa njengawe nje loke waba khona ke embuthweni wetekuvikela nakuthiwa nje kunengodi noma ke leyo danger ayathatha isikhathi esingakana nemaphoyisa ke kufika amaphoyisa nje kudala letimoto nje to make matters worse na 2 hours bayamthatha lokunye bayesaba kuya la Kudutjulwe khona bekungeke kuze kuye lamaphoyisa alanga lamancane kangaka umelwa iosu nakunjani kumpendwe backup CID kuphume tonke timoto mangayane punya na Malkens ngabe bahlangana namathapha kwa land reinforcement le matima kube bekutigebengu labangadati bathi ngoba tigebengu nje labatatiko benda lokabakwenda bethu ababancane bekumele amajip angabuke uyakhumbula kunamaphoyisa eladutshulwe lapha eGV yes betingana imoto lapha yayikhona nje iparking yekuphaka nje ngikhumbula kahle mali bengakhona ngisho kuhamba nabafuna nangabe bayesaba bayathi ukuthi bakuthreat phela kuyakusini ye-shooting kude lo phephile ngoba umathi nalomuntu ukuthi ubalekile noma usekhona noma ubhacile noma uyabuya so laba ba-relaxa babancane ngokuthi bebathi ukuthi hawu sebaye ku-safe place bantu bethu khululekani phindze bangeti labelungu sengibona ba-attenda emanangzana ema-scenes naba suspect ema-solidarity forces kalida nje kasibongile manyika kwayalabelungu kwayalabelungu kuyo-attenda lapha bakuyanga ngisho emaphoyisa so kukunika kuthini wena lo yini lokhu kukunika kwana umuntu ucabanga la ngcondweni yakho kungakagcwala emanti ngikuva kahle mama so no so silahlekele ke umholi lana ngenzaba kayayo ke inetwork yethu ke Maswati besithi ngitsa ke yona ke lena ndzaba lokho ukuthi tinto leti kumele ukuthi ke sitibuke sitilungise ngidawuchecka nje ama messages ke lambala nangabe akhona ningavaleleki Maswati lela indzaba yethu sonke letawusita isinikethe i breakthrough lo ukuthi
kulena nkinga lesidibana nayo lena siphuma njani futhi kulena nkinga senda njani ngoba inkinga lena ledzinga ukuthi iadresswe inakwe masinyane kufa kwa comrade Thulani Maseko akusiko nje kwahamba lokho into longathi umbe siyayikhuluma ngemlomo we need action let's action akubuka ukuthi kwentiwa njani siphuma njani ke kumbe kuleyo nkinga lesesibhekane nayo kubuka ngathi ke kuteke la khona la ima messages to maswati